Ferregola continue na silence kimia ozanango lokola Kabila zalaka kaningi wana héritier Watanabe zala focalisé na idéologie na yo ya Tembe zala toujours mutu ya Tembe po Tembe aussi la jamais stade de martyr yangwana ezuba pine lokola Tembe aussi la jamais. Le 27 octobre 2023 héritier Watanabe na stade de martyr po tindi kango pe lisolo sila. Obaki soko komi okobenga ngai vile ndio lisema. Kasi yako unaya. Aswa weza. Transport wezali. Nazo mata okufuta mefundisa. Ah? Sawa nani? Bongisa na masaki nanga. Unaenda mjini. Mtole vile saki yangu. Abendi kuingia